Minuti kazni igralca Slavija Junior številko 34 za gol Jono zaradi zmaševanja palice. Nemo Jure! Nemo Jurčak!
Nemoj Jure! Nemoj Jurčak, drsi! Nemoj još! To še ni Jure. Nemoj Jurca! Liga! A ti drsi u sve! Nemoj Jurčak! Nemoj Jurčak! Jurčak! Šapo na glavu, Jure! Jure! Kada je naši dve sporti? Igralec Balkana številko 34 in igralec Slavija Junior številko 15. Vsak pa dve minuti zaradi gramosti.
Da Jure, to možeš u Brambo igrati. Vidite ekipo